Kako biti najbolji na svijetu, a u isto vrijeme biti opušten, pristupačan i normalan. Vlog kako sam upoznao Domagoja Duvnjaka. Ne znam da li sam vam pričao da danas idemo u Doboj na rukometni TV turnir šampiona. Ove godine je jedan od jačih turnira. Tu su Kiel, Veszprem, Gummersbach te Al Ahly, Beşiktaş i Sloga. Milan obučava ljude kako upravljati semaforom. Za prvi meč se spremaju rukometaši Sloge i Kiela. Sjećam se kada sam kao mali došao prvi put na turnir, pa sam se slikao sa nekim iz Tunisa samo zato što je crnac. Duvnjak igra u Kielu i jedan je od najboljih igrača ikada. Kod nas se rukomet prati tradicionalno zimi, kada igraju reprezentacije. Dobro se držala Sloga, ali na poluvremenu je +7. I onda ispred dvorane nas čekaju navijači Slogi. Nekima je bilo vruće pa su se osvježavali u fan zoni. A tu je još drugara. Na putu prema dvorani srećemo Koluniju Acu. A onda dolazi armija navijača sa svih strana. Igraju sve sportove. Slivaju se prema dvorani i čekaju otvaranje turnira. Vraćam se na mjesto da ispratim kraj utakmice i odbrane penala golmana Kiela. Dvorana se napunila pred zvanično otvaranje. Na scenu izlaze igrači. Legendarni Daniel Šarić drži govor, a čuveni Sreten i Stevan se spremaju za prenos. Dvorana je skoro puna pred drugi meč Veszprema i Bešiktaša. U Bešiktašu čuveni Gurbindo i Soraindo, dok od Veszprema Martinović i Cindrić. Rezultat pratimo i na Belgradovoj Score Master aplikaciji i na semaforu. A neki gledaju i vani, na LED displeju. Ispred dvorane je još drugara. Kasnije smo malo porazgovarali sa Lukom Cindrićem, koji je prvi put u Doboju, a i sa Ivanom Martinovićem, koji je ove sezone pojačao Veszprem. I na kraju Domagoj Duvnjak, koji je bio nasmijan da svima odgovara na pitanja i izdvoji vremena za sve. I evo,